Ćao ljudi, igramo Minecraft, ovo je 4. epizoda, u ovoj epizodi ćemo praviti neku novu kuću, nešto. Znači, Dobar dan. trenutno ja i Zi prikupljamo drvo, vidite, amo drvo. Trebamo se kuću. A Skyline kopa. Ovaj Skyline ima 2 Iron Ore, šta ovo? Vidite, ja imam full iron armor, njemu fali helmet i Skyline fali helmet. Helmet je se razbio, često sam dobio moj armor. Ja ubio Enderman dobio armor kad se Kingo Spainu. Što neko umro bio? Evo ga, moj pet. Pet info, znači on je sada level, koji level? 8. Znači, Sva level možeš ga rajdovat. da. Kad ulazi striker kvar se streni, radvaš ga. Da, pozvao sam ga da me brani kad me neko ne brani. Spider, gdje ti imaš Spider, on je brzo. I penje se zmagne, ne baš spaviti, pogodci. Ajde, tamo se. To znači uglavnom ti slijen. Da. Ne želiš skakati, prelijen za skakanje. Inače, ja uvijek mislim da stavljam zvuk sa nečega drugog, ako me razumijete. Znači da, na primjer, snimam zvuk na mobitelu, a preko kompjutera snimam zvuk iz Minecrafta i sa Skype. Ne znam baš da li bi to uradio. Ako se Skype, on je Ja stavljam to. Muhammed, znaš ja stavljam torčeve? Šta je Skyline? Ja ću krepast. Ja neću jer ja stavljam torčeve, ja sam Moj pet akupan. se zove Pikachu. Šta pa moram jednako ovako od kuće da snimam stvari? Uvijek udrite odva koji spuži glavu. Evo. Rola da budu. Sad stavljam. Koliko ti imaš drva? Ko ja? Ne. Ne, Zi. Imam jedan stak oka i 9 i 3 stak onoga svjetlijeg drva. On pucao. Gdje što? Gdje da ga malo? Ovo, šta je ovo previše mobova? Shit, eksplodirat će? Ne. Ne, ćeš mene eksplodirati. Ovaj Ne. moj Pikachu je jak, al Odem se kreći da dođem. Hrantka. Veoma vijest moj breda od farme koju sam ja napravio. Napravio sam mob farm koja ne radi i baš. Jer Skyline nije znao ju napraviti. Da, napravio sam, radi. Ne radi ni, do sada s nije nije mogu, ne spavnivog. Šta ti misliš, traje 2-3 skode i spavnva se mob odmah, jel? To nije spawner unutra, to je obično ovako spavnva. Okej, nemojte se sve- Svetova napravio farmu. Kad je obsidijan ovaj uzeti? Istina je, premalo si napravio ovu. Premalo ti ovo gdje sam ovog trebao spavnuti, pa. Pa da možemo uzeti teme. A ne mislim na to dole, nego ono gore, onaj prostor gore. Premalo ti je, mogu se napraviti veći. Ja ću sad uzeti obsidijan ako... Sa stone pickaxe-om. Okej, ovo je jako čudno. Pikachu je ubio Radi, zombie koji pokušao sam. Pokušao sam da survival svijet, otfešat si 10 stone pickaxe i eto ti obsidijana za nijedno vrijeme. Ko se da uopšte da pickaxe oko razbijaš stone. Wow, šta me napada? Zombi me napada, Pikachu! Ovo je dobro. Pikachu, I hate you. Bandages. Još malo obsidijan. Bro, ja sam nabavio. Našao sam dijamanta i nećem gdje se to mogu i skroz dorio. Ja i ne znam način, ali
On ne bude više server. Najče bio. Ok, u komadu. Freaking. Ja sam odpao. Ok, stvar ću vam pjeći. Mohamed, Pikachu je level 9 sad. sad ti trebaš jednu zgradu, tako je ovdje 10. Šta? A ne, level je 9. Ja imam dosta voda, ovo ima flame bow. Koliko imaš? Znači ima flame bow. Dark, jesi ti stavio AVDR, jesi ti stavio ovaj česti za kuće? Koju? Kako ovi skeletoni pucaju vatrene strijele? Ja sam napravio, ja više neću da napraviti više vod, taj drveća, jer sam napravio dosta. Ja mislim, ili ne daš. Zatvaraj! Ti štit. Ne da mogu ovo protiv access. Evo će i umreti, izgubite access. Si, imaš li još onaj tvoj bucket? I da. Jel bi ga dao? Ne. Zašto? Zato što ajde. Rekao što je bilo. O, neću ovaj put vama sumo obaviti. Dođi home. Batmanu pisa. Dobio Iron Ingot. Wow. Koliko rare. Ja sam u home. I... Šta je to? Istekle su minute. Ok, znači ljudi, to je bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u sljedećoj, do tada. Goodbye.